ameba na irabeto boikite buga loko soroti Joanna Lobachum ngese balebe eloseke ya piesi ai tosomari sirigini miloni na kaisara lukanya depar kanu Aisiteteun soroti Independence Gardens iporene oboi na kengo alomun kedana petan nesna enibe nasodit iteyo ni kere ponele jara Independence ground abui bori tepesene so abwenga nyo iporene lo saja uno feze ziuni efezi lo sodit nesikwani jayoni toma e paintinga kede ai namana kine cement ne mane cement kede boda ituku ne birora so nese phase 1 kede painting monument lo kede kaijele boyeti tunga ai painting au kala singupe ngunwe jatoma mamsilo sajula ine dio kala phase lo yare kini lo sisa bongun in a bigger way ai planting Aipugaikin e paspala mkwap ka awanyune be ipedori oni kwape site kwape teso ai piti kito ichie webusin kintosi e garden na Aboisit yen kedi cholongo ingundu mino na wanyuno o gardens munaro TV jasi cholongo ingundu boyete o gardens kalu eda une phase ngon bet so ai tubusine Aipugaikin toni dustbins kada wanyune be aja ikolo ibore akipie keretanen are pedoreti kapuna chamun adlachun losi so Aipugaikin toni bore ne baka ibe fountain Aboisit emotion without say moving a second anu atala una Aboisit na Aipugaikin Aboisit na Aboisit na koloseki ya na jenyo ido ayata kini Aipugaikin ngesala una job konyelo la na kutonga shalampu na lasban nara umane MP agenge sisek beta bu makina kede city kere ala MPs anu anyu bela Aboisit na kede tungara lupo kwa kere iche koto motunga luo buga soroti kesi yala masiebe kidima meba na irabet timam soroti Independence Gardens itemokin ale mara na Aboisit na nepalu to singare no kichie at least bala ye don arere boni to alo teso soroti cité soroti district kere anyun bon bitemokin Aboisit na nara giando bukalada irobete di paya kana buono ra almo de ko ba no be ala kana ko ni sukana nyiko bene paspala so di temoni cholo ninda cholo ngalaite so no ibari cholongo teretonga iboinos kera do no bodo Aipugaikin gate ara hija kaijaroni tu renovate Aboisit na arauna ekusiti kwa milila jiji motoma Aipugaikin do kana cancel Aipugaikin wifi toma teterisa tumunaka lirikishomi ibuni asamo research ne narai agwele MBs ipuika punulu agwele MBs mamso kapa students ipedori painting anga emotion ngon o kansulo de kansulo proving Aipugaikin e wifi ne Kanuka TV East Abraham Elapu Koibuga Soroti